Ukoliko imate problem viška kilograma, specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor je pravo mesto za vas. Program Čigota je dijetetsko-rekreativni program koji oslobađa od viška kilograma dobro izbalansiranim planom dijeta i fizičkim aktivnostima. Ovim programom stvara se grupna pozitivna atmosfera i stiču informacije o značaju pravilne ishrane i rekreacije. Cilj programa Čigota nije samo smanjenje telesne težine, već je to i škola zdravog i pravilnog života. Zadatak je da svaki polaznik programa nauči kako da prepozna greške koje pravi u svakodnevnom životu, kako da ih ispravi po povratku kući i što je najvažnije da nauči da živi drugačije, aktivno i zdravo. Ovo potvrđuju i neki od korisnika programa Čigota. Dolazim od 1991. godine. Vidio sam u novinama da je počeo program Čigota i vidio sam jednu lijepu reklamu i pošao sam onako sa porodicom da vidim je li to. I od tada do danas bio sam 28 godina, 4 put godišnje. Ja sam se bavio sportom. I kad se ostavi sport, onda počinju kila. I ovdje za prvi put kad sam došao za 15 dana, 12 kila sam smršao, čitav dan si zauzet. Od 8 sati do ručak, onda imaš šetnju u pola 9, u 10 bazen, u 11 imaš neko voće, u 2 ručak, popodne ponovo šetnja, teretana, to je čitavi dan. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi ovo ne koriste više. Suština programa je u uspostavljanju poremećene ravnoteže između unosa energije i potrošnje, smanjenje telesne težine i redukovanje faktora koji narušavaju zdravlje, trajno oslobađanje viška masnog tkiva i poboljšanje fizičkih sposobnosti i estetskog izgleda bez obzira na godine, starost i pol. Fizičke aktivnosti su strogo dozirane, sprovode se 3-4 sata dnevno i obuhvataju duge rekreativne šetnje, vežbe u sali i vežbe u bazenu. Svaka aktivnost traje od 45 do 60 minuta i sprovodi se pod kontrolom profesora sporta. Boravak u grupi može da ostvari sklad, poboljša raspoloženje, podstakne volju i motivaciju, kao i veru da se može uspeti u novom i zdravom načinu života.